Sabona sisi ngubani igama lakho? UNomathemba bani? Sola. Uleminyaka mingaki? Nge-19. Ubufunda kodwa? Siyekele isikole? Ngicina ngo-form 4 ya. Usuzithwele? Wamethwa mbani? Nguzwelithini. Bani? Nguzwelithini. Umuntu onganani lo? Una-21. Uthini kodwa? Uthini like ngani? Ngase sisi? Hayi uyavuma. Uyavuma? Wena kodwa ubona ngani uzawugcina uyasebenza uzweli? Hayi angasebenzi. Wena ngani uzawugcina ngani manje umntwana nje wanebuye? Sesilenyanga ezingaki sisi? Nge-9. Sesile-9 manje? Sukhala ubeletha kadesi? Ubona njani uthi uzancediswa mbani? Wena uzawuncedisa ulazi into zomntwana? Hayi akalazi uncediswa ngumama. Uncediswa ngumama? Umama ungaphi? Sekhaya. Ukhona apha kwapha ekhaya eBrunaberg? Hayi khona lapha nje ePlumtree. Lamtri. Okay, umama uyasebenza? Hayi ayasebenza but not yet. Maphisi job. Abangwazela ithini mana bathini? Hayi. Awula. Akula. Wakuncedisa ngalutho? Babhadala idamage? Babhadala ngalutho? Umntwana lo uzamgcina ngani manje? Akhona lokho okukhona. Umama uzakuncedisa? Ubufisa umuntu olalelo ongakuncedisa ukuncedise ngani? Ungesabe sisikhuluma silo ufuna ukuncediswa ngani? Encedisa ngani like yini? Into zomntwana nandana. Ngifuna ngincedise ngempahla nje. Impahla? Kodwa awufunda ungafunda ufuna uba yini wena? Ngifuna ukuyenza nesini. Uzayenza kodwa? Ya if ngingaphuma lapha ngiyenza. Umntwana egcina mbani? Yabelomama. Yabelomama. Uzwela ithini kodwa uyabuya esibhedlela ukubona njani lapha esibhedlela? Kabuyi? Hayi. Ubuye uzobona mbani manje wena? Umama kumbe ngosisi. Kodwa uzwa njani emzimbeni? Hayi, right. Okay, ngiyabonga sisanje. Sizabe uzodinga khona. Siyabona.